Kumenturi Katanat Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jala Uma Wailat Miki Shila, Ulapan Bana Bantay saya ka Youth Hostel ha Multi Sports Complex Waejer, Kanang Ban Pensuk eki Samla Yalek Kai Habaya Day Bat Jakasa Jakadam. Ya kani Uma Wailat Miki Shila Ulapan Bana Habakran ha ka Jingalang Pli Bat Bu Mau Nongrim Yakin Real Triki Scheme Penrai, Hapo ka Nartiang Constituency Bat Juwai Constituency Hashnong Waejer, Haga kat pratrik yayong. Uma Wailat Miki Shila ula pentip ru bahaga National Games arjar arpenyo ka waejer kan day ka way ka ban pedyang ban penlong ya ka National Games. Haba keren halor ka roy kapar Uma Wailat Miki Shila ula ang. Haba ka sorkar kawan ra eki kampen roy kawan ra daga jing temu ban kentiu ya ka yok ka kan ka kamay ka ji bat ka yok kam yok jam kenang baka thong ban yok eki kampen roy kin urlong. Bat ban la ban wengi ka jing duk jing kerdu jing sakdien bat kum ta ter. Negasgi jan kenmo gibru lada kamtam ginong chong chnong yang bachnong wa ije. Kenmo jan por menchwa ki ka man ngani ka thau. Kapan man ngani ka thau e por menchwa kani ta ko khloba. Ko nga la jo in cheni ki tang ulai no in ulai cheni. Kamtam e tu por than ong ni chwa jer de wei klan ni penyak chok no na du cheni beli telepina. Henry kaman man ngini ka thau ni kasni. Lem tok ka jing chna yong nong ni khmat yong. Pai ne kasni gani ka madan. Yimo poi perkhat wa tok wa kan la jong wan ni lek ki kai ni wa je. Men chwa kan la jong hab du ulai ni we buk kari ulai chi silong ulai lai pai ki yo lek ki kan la jong. Man da poi kat ni to inai tai wan yelek ki chini bat snya kumen ni yen heni kam sport minister wa kapor daya go wa to wa yoi wa to kijing yelek ki kat ni bon sen unjo yelek ki di dui porsi kam tam di pat ba isi lai krek di I jan ne to I por I wa lai I wo lai pat ki tane ke dau ne yang yo sorkar da snya em kami wa da yo omi kat ni madan da chnai hai ni Dato le pendiangi segidi-gidi gijing MKM. Kawa khamat do kateto wo install yaki floodlight. Yaki floodlight nang wakat tu yaw ye yele ke hey permit le. Tane te daw snya ko men ni kasi wo bentalang wo bo yaw ni foundation stone. Umunong rim wo bo imentu kasi nay benta wo install yaki floodlight ha kani kamadan hawa ijer. Ko da poy hado praklur so hau solat trika. Tengah senyap kat dekat tete mau tapti, rakulur film tapti. Untuk dukat teh, nebak kejumpa yang ibu tok kini kemadan untuk ukut kau dukat ni, kuat ibu tok man ke benai, bagi tournament, di program, kita ki kicunya leki, kidang wa kontrol yang mandi tu yo kata platform, wa penjoi kasap kepong yang ki. But siapa tu ilek wato daw one ketika inter district, badawan daw penilai ilek ya ke interstate, kamu maniti next year ke national game, tanai kay daw UM kami ilek wato UM kami ya ke thausa thau dem, tanai kay daw tu dah ya kelami wanga wo commissioner secretary yang ke sports, wah mentu ke sini, mentok dukat ke floodlight. Siapa aku meno announce di lembaran ini, wadaw sanction ya ke youth hostel le. Ha kani kemadan. Ya ke youth hostel kenang wa mesti man gawilan MD1 di program. Nduk de arrange sigi yung skur. Lene daw arrange sigi hotel. Hey ni ubiang gi thau sa thau dem. Yo biang gateka jingya neki. Te kita to nagaliang yung niliang yung sport. Siya kumeno kanaya pi bat niliang yung commissioner yung sport de bentibu wa hakani ke national game godawan honusnem. Arajar ataunya wa wajar le man go win go venue ko priang ya ke national game ha kani ke chnong te yolutio ya ke jing krek lang yong pinong chong chnong bat ya yong piwahe na kani ke than nei ni siawi kam khanau doktor Wijentu ha so ra da ka son de dang block ni bai le ke jing wan yong victorious te kat tu nei ni chmat kani ke ji preng mukhim le uman go win go tourism destination man go win go ya pentu ya ka kamai ke keji yang go yok kot yong kanika thau ni man da wan tourism wan minong patki
yok ki yok kan ni nong chong dukan yok ki yok kan ni kamai kari yok ki yok kan ni nong rep bat kam ter pen mo yang i ho wan rai ni development pen yo i perkhati nei pen ta ka yok ki yok kan perkhati nei pen ta wo pen tu wo pen rong ya ka yok ko kot ha pok ka ni gari lom chai tia ka yong i te mukwa o reo klam nei ba dan em sa anut ki he ni ki wa dau klam chu a chwa yo hadin yonga Henry chwa chong nga kwa yo mo ha ka jok ko por kublai shibon sar ya ki APA ki ba phi na kalian jong phi shisha ka government ka sarkar hi kala yaidon rengkat bat ni kham tam kum garui lom jaintia bat hoi shibon ki APA bingla yo Henry dam don ro shibon hi ki bedini dan don kam nama ra ka jok ko por ro ngimla ban len ba ka rilom jaintia ka dai ka wei na ka thai ka ba support bhaya ka MDA government namar la ni kan mau hau arajar khatra na kinyau konstituensi mirungut kidai ki badan ba MDA government to nang to news stand bathan to 100% na kinyau ngot KMLA borok nyau ngot ki dan ba MDA government ta ka pani ba ki pai ba jong kerilong jain ti ki dan ba ke sarkar to nang to tenai tai dau ngasnyau nga kerpat sa bakat padang lak namar ni don kam su ya dang bo dang don ni jaka kham tam sa ka is giant hills mong dang don kam bhai ke connectivity bat kunta ter security constituency ro ba ka sarkar kanang yai teng bat kanang yai support ya kham tam ya kiniti constituency jongi chene tadi ni ken ten chwa chomo tentu wan ai ki pat ba gu em ni ken mo yong i wa kat kini ki development ki udawan ra ngan ni dang chong dang perkhat ngadang perkhat om mesti mandui lada jia kamon lada MD ni ke sarkar tetip kata ke sarkar go dawat tahu repair go yang nu sorok go det chnai le tik no bitu paisa go tadi te daw ke development to go MK te MK mi le ya ki dong yelam ki watip ukre ki watip UM ke connection wa nado na Delhi bat kamjo ha state hadu go constituency khnang yo toy ka roi ka par khnang yo ku go constituency yo ku ka diga chnong ka thai yo i tadi ni ken ten yo khaja sachi sen e kublai pi waro ki em legacy kublai chibon che jano